खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं लिसा नार्जारी। मैयानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिआरनि आबाद मेला साननैनि थाखाय खुंजागासिनो। रोजा रोजा आबादारि गलाफोरा 50 लाख रां खरसा खालामनानै खुंजानाय आबाद मेलायाव गावसोरनि जायगायारि आबादारि दिहुनथायफोरखौ दिन्थियो। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि आबादारिफोरा आबाद मेलायाव बायदि बायदि रोखोमनि उल बिबार, मुला फानिलावनि अनगायैबो मैखुन फोसाबनाय आरो बिफां लाइफांनि साबसिन रोखोमफोर बायदि गोसो बोनो हानाय आबादारि दिहुनथायफोरखौ दिन्थियो। बे आबाद मेलाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा। बे आबाद मेलाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथां मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे मेलानि गेजेरजों आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। তেওঁলোকে যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি কি উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ, কি উৎপন্ন কৰি আমি আগৰণুৱা হ'ব পাৰোঁ, নিজৰ পৰিয়ালখনক কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰোৱা আৰু চকুৰে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি উৎপন্ন কৰিলে আমাৰ কৃষকসকলে লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে আমি হল বনাইছোঁ, তাতে আমি ট্ৰেইনিং দিম, নানা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। মাছৰুমৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি আমাৰ ট্ৰেইনিং হয়। গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙত যেন সকলোৱে ভাগ লৈ তেওঁলোকে আগৰণুৱা হ'ব পাৰিব। যিমান কেইখন ষ্টল এতিয়া আহিছে তেওঁলোকে আগতে আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছে। এইবাৰ প্ৰথম এইবাৰ চাব বিচাৰিছে যে কৃষিজীৱী ৰাইজে যে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কেনেকৈ বস্তু বাহিনী তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিহৰে কি বস্তু বাহিনী তৈয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি চেষ্টা চলোৱাৰ কাৰণে আজি মেলা পতা হৈছে। ৰাইজে কাৰণে কৰিছোঁ, হয়তো কালিৰ পৰা আমি চেলো কৰিব। যি লাগে আপোনালোকক কিছুমান ভোট জলকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানানটা ষ্ট্ৰবেৰী আদি কৰি তৰমুজৰ আদি কৰি যিমান আমাৰ খেতি হয় সেইবিলাক এটা লেউট হৈছে আৰু দেখাইছে। মূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখিব, চকুৰে দেখিব, ক'ব লগা নাই। চাই চিতি লৈ নিজে চকুৰে চাওক, চাই চিতি লৈ কেনেকৈ পতা হৈছে তেওঁলোকক সোধক আৰু কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে ফল নিদিয়া গছৰ ফল দিয়ে, সেইবিলাকো আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে প্ৰডাক্ট আছে আৰু সেইবিলাক আপোনাৰ পাব আৰু লৈ যাওক, গছৰ গুৰিত দিয়ক আৰু যিবিলাক ফুল ফলা নাই সেই গছবিলাকক ফুল ফুলিব আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইকাৰণে হ'ব যে নিজৰ খেতি অৰ্গেনিক হিচাপে কৰা হৈছে। আমাৰ অৰ্গেনিক এটা ভাৰ্মি কম্পোষ্ট বহুতখিনি বনোৱা হৈছে, ৰাইজে গাঁৱে গুলি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট বনাই পেলাই গাঁৱৰ ভূঞে যদি আমি ভাৰ্মি কম্পোষ্টেৰে যদি উৎপন্ন কৰা খেতি যদি খাব লগা হয়, নিৰোগী হয়। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरी एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि विकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइफ सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।